Kongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mwese mukomeje kudukurikira. Ange uraho neza? Mukomere cyane Placide. Nizere kumeze neza. Ndashima Imana. Yego. Reka rero twerekeze mu Burusiya by'umwihariko mu ntambara ikomeje kubera muri Ukraine. Kuri ubu amakuru mashya nuko leta ya Amerika ndetse na perezida wayo Joe Biden bamaze kwemeza ko hari bombe cyangwa se izitwa cluster bombs zamaze kwemezwa ko zigiye guhabwa Ukraine muri intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Uratekereza iki kuri amakuru bwana Ange? Okay, ni inkuru itari nziza ku isi kuko ibihugu byinshi byagiye biyivugaho ndetse inshuti za Amerika zagiye zigaragaza yuko igikorwa perezida wa Amerika yakoze atari cyo, kuko ziriya cluster bombs ni ubwoko bw'ibisasu byaciwe mu bihugu byinshi cyane byo ku isi, mu bihugu birenga 120. Ni intwaro rero zitemewe kuko ni intwaro, ni ibisasu aho bakirashe kigenda cyasiga utundi dusasu dutoya, noneho tukagenda duturika nyuma y'igihe kirekire. Amakuru rero cyangwa raporo ubushakashatsi bwakozwe hari aho nasomye bavuga yuko biriya bisasu ibigera muri 90% bidaturika iyo icyo gisasu kimaze guterwa, ahubwo biturika nyuma. Rero izi ntwaro zari zaraciwe cyangwa zaciwe kubera yuko ibyo bisasu akenshi byica abana ndetse n'abasivile batari mu ntambara. Kuba rero Amerika yanzuye ko igiye guha biriya bisasu igisirikare cya Ukraine, bavuga yuko ari ukugira ngo kibashe kurwana gihangane n'Uburusiya, ariko urebye ku rwego rw'isi ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira ko nimba ari intwaro zaciwe Amerika ikaba irimo izikoresha muri iki gihe nk'uko n'abandi babirwanyije. Urebye ntabwo ari ibintu isi yashyigikira. Gusa perezida wa Amerika yavuze yuko mbere yuko afata icyemezo cyo gutanga ziriya ntwaro yari yabanje kuganira n'ibihugu by'inshuti za Amerika, nyuma y'igihe kirekire azisabwa afata icyemezo aravuga ati reka nzitange. Urebye nuko nguko muri rusange bimeze. Ubwo rero tukiri muri uwo mujyo nuko ibihugu bikomeye ku isi birimo Canada, birimo Espagne, birimo New Zealand, birimo n'Ubwongereza byese byamaganira kure iki cyemezo cya leta ya Amerika. Ibi byo urabivuga iki? Kwamagana kino cyemezo ku nshuti za Amerika ndetse ntabwo arizo zonyine zacyamaganye, na ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye yavuze yuko Amerika igaragaje nk'ubugwari cyangwa se igaragaje isura mbi yayo mu ntambara iri muri Ukraine. Uburusiya buvuga yuko Amerika yihishe inyuma, ibyo bita byo yakoresheje ijambo proxy war. Proxy war ni ukuvuga ni uko umuntu yitwikiriye nyine undi amukorera akazi cyangwa akikinga mu wundi, yikinze mu wundi. Kuba rero ibi bihugu nyine byamaganye nk'inshuti za Amerika cyane cyane Canada, Espagne, Ubwongereza, Ubudage, New Zealand, ni ibihugu byo byamaze gusinya ku masezerano yo guca zino cluster bombs. Ni amasezerano yo mu 2008, ntabwo ndacekinga neza ariko 2008 cyangwa 2018, avuga yuko zino ntwaro nyine zitemewe ndetse n'ibihugu byari bizifitemo nk'ububiko byafashe icyemezo cyo kuzisenya, kuzitwika. Intwaro iyo zitakijyanye n'igihe barazitwika. Bavuga ko raporo ivuga ko 90% by'izo ntwaro za cluster bombs aho zari zibitse mu bihugu zatwitswe. Kuba rero ibyo bihugu byamaganye cyangwa bitavuga rumwe na Amerika, ubusanzwe abantu bashobora kubyumva nk'aho ari ikintu gitangaje kuba inshuti za Amerika zavuga yuko zitemeranya nayo ku mwanzuro runaka yafashe.
ariko ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, kuko dufashe nk'urugero rworoshye, abantu bavukana, umuntu ari murumuna wawe kandi urumva isano y'amaraso ni ikintu gikomeye, ashobora gukora ikintu ntukemere. N'ibihugu rero bifitanye ubushuti nka Amerika n'inshuti zayo, Amerika iba yigenga ku byemezo ishobora gufata, n'ibyo bihugu bindi bitewe n'amasezerano bifitanye bikaba byayishyigikira, ariko ntabwo ari 100% ko buri mwanzuro Amerika ifashe bishyigikira. Twagiye tubibona ku ntambara ya Iraq, Ubufaransa buvuga buti oya twebwe ntabwo tubashyigikiye ku mpamvu z'uko wenda hari amasezerano yandi dufitanye na Iraq. Mu ntambara yo muri Syria niko bimeze, muri iyi ntambara ya Ukraine ntabwo ibihugu byose bihuza 100% kuri buri mwanzuro ufashwe. Rero kuba byakwamagana ko Amerika iha Ukraine cluster bombs ni birajyana n'ikintu cyitwa accountability iba mu bihugu by'i Burayi, kuko nimba igihugu cyarasinye cyemeza yuko izi ntwaro zitemewe, ntabwo gishobora kuba cyashyigikira ikindi gihugu kigiye kuzikoresha. Ariko ku rundi ruhande kuri Amerika ntabwo ari igihugu cyasinye kuri ariya masezerano, ndetse na Ukraine n'Uburusiya. Binavugwa yuko na mbere muri iyi intambara igitangira, yaba ari Uburusiya cyangwa se Ukraine byakoresheje zino cluster bombs, ariko Ukraine yo yavugaga yuko, cyangwa yandikiye Amerika takambira ivuga iti rwose intwaro zaradushiranye mu bubiko, mudufashije zishobora kudufasha tukaba twatsinda Uburusiya muri ibi bitero bishyashya Ukraine igaba byo kugira ngo yisubize ibice byagiye bifatwa n'Uburusiya. None Ange, kuba ibyo bihugu bikomeye ndetse nawe ubwawe watubwiye ko atari icyemezo cyiza, abahasesengura bavuga ko ubundi izi bombe za cluster bomb zo zigira ingaruka ku basivili, ku baturage b'abasivili, akaba nayo mpamvu ibyo bihugu byose n'abandi bantu batandukanye ku isi bari kwamagana iki cyemezo cya Amerika. Bigira ingaruka ki ku basivili? Ku basivili urumva ubushakashatsi bugaragaza yuko izi bombe zihitana 90 hejuru ya 85-90 gutyo by'abasivile, kubera yuko iyo barashe iriya bombe iraturika, utubombe dutoya tugasigara aho yarasiwe. Twa tubombe rero dusigarana ubushobozi bwo kongera guturika igihe abana bahakinira, igihe abantu bahatambuka, zikaba zakongera zikabaturikana. nk'uko mu Rwanda dufite amateka y'ibi bintu by'intambara. Turibuka ko mu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, leta yakoze imbaraga nyinshi cyane mu bukangurambaga bwo kurwanya bombe, bwo kurwanya ibintu biturika cyane cyane mine. Hari indirimbo yamamaye, hari abantu indirimbo ngira na campaign yari iriho muri icyo gihe yakinaga no sketch cyangwa se utu spot two kuri radio twanyuragaho, arimo abagabo bitwaga ba Kibihira, bagashuhe ngira ngo ni Budunyuri yani muri uwo murongo. Ni urebye nuko nguko abasivile rero bapfa nyuma y'igihe kirekire icyo izo bombe zakabaye zarakoze cyararangiye. Ndetse ubushakashatsi buvuga yuko ziriya bombe bimara imyaka 10 kugira ngo bazikura ahantu zagiye ziturikira. Ku rwego rero mpuzamahanga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, ndetse ndumva n'umunyamabanga mukuru wa UN Antonio Guterres yamaganye iki cyemezo, ntabwo agishyigikiye, kuko ku rwego mpuzamahanga ntabwo ziriya ntwaro zemewe. Yego, wenda tugarutse ku kibazo cya Amerika, wavuze ko ari nk'ubugwari. Abantu barashaka kumenya icyo bivuze kuri intambara Uburusiya bwita ko buri kurwana n'isi yose, kuko bavuga ko bari muri Ukraine, ariko Ukraine ifatanyije n'ibindi bihugu byinshi by'uburengerazuba bw'isi biyobowe na Amerika. Kuba Amerika yagaragaje icyo twakwita wenda nkuko nababyivugiye ko ari imbaraga nke cyangwa se ari icyemezo kitari cyo,
urabona amaherezo y'Amerika urabona atari gutsindwa mu buryo bwa nyabwo noneho bikaba nko gusaza imigeri. hari ikintu nigeze kubwira turimo tuganira turi babiri tutari kumwe n'abantu badukurikira ko ubusanzwe mu mirwano y'abantu bakirana iyo abantu barimo babareba kuryana inzara ntago byemewe no kurumana iyo umuntu arumye mugenzi we barimo bakirana abari aho ngaho bahita baza bakamumwamururaho kuko aba yaneshejwe akitabaza indi ntwaro yo kurumana kandi itemewe muri uyu mukirano urumva rero Amerika yakoze akantu gasa naho ari gashyashya. Izi ntwaro ntabwo zemewe ariko Amerika ivuga yuko Ukraine ni inshuti ya Amerika cyane ndetse amakuru ya mbere avuga yuko umuhungu wa Joe Biden witwa Biden nawe yari afite ibikorwa byinshi cyane birimo amafaranga menshi muri Ukraine mu nganda yari ahafite bagasanga rero Biden afata cyane iyi ntambara yo muri Ukraine nk'iye kubera inyungu umuhungu we yari ahafite. Ariko si ibyo ngibyo umuntu yashingiraho ahubwo nuko Amerika ivuga ko Ukraine yayibwiye yuko iramutse ibonye izi ntwaro za cluster bombs bishobora kuyifasha gutsimbura ingabo z'Uburusiya. Ntabwo ari Biden gusa ubibona gutyo, hari abandi bayobozi mu butegetsi bwe ndetse hari n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za OTAN ni abarundi babyita ngo ni urunani ariko ni ihuriro ry'ingabo z'ibihugu biri mu majyaruguru ya Atlantique byasinye amasezerano yo gutabarana. Haba harimo ibihugu by'ubufatanye bw'ibihugu mu bya gisirikare by'Iburayi na Amerika. Umugaba mukuru wungirije w'izo ngabo yavuze yuko kuba Amerika yafashe kiriya cyemezo biza gufasha ingabo za Ukraine kwinjira mu bice Abarusiya bafashe, ariko ubwo Uburusiya nabwo turaza gutegereza ibindi bushobora kuba bwakora. Ngira ngo wenda ukomoje ku kintu n'ubu nangiye guhita nkubazaho mu Burusiya aho biteguye bate. Ngira ngo hari n'umugabo w'umunyamakuru wahoze uganira nawe, ngira ngo yakubwiye uko i Moscow biteguye ibyizi bombe za cluster bombe. Amakuru ajyanye n'ibibera mu Burusiya tuba tuyakurikirana. Mfite umunyamakuru witwa Edvard Chesnokov, ni umunyamakuru wo mu Rusiya, akunda kumpa update kugwa amakuru agezweho. Rero namubajije kuri ibi bintu bya cluster bombs. Turusha abantu benshi badukurikiye kuri urubuga, twe tuba dufite amakuru ya nyayo, amakuru kandi yo kwizerwa bitewe n'abayaduha ndetse naho tuyakura. Wakomeza namubajije ntese ko Amerika itanze izi ntwaro Uburusiya buraza kwipfumbata, buraza kubigenza gute? Arambwira ati kuri uru ruhande ndabona Amerika nyine itanze ziriya ntwaro, ariko hari n'izindi yagiye itanga. Hari ibifaru, hari tekinoloji, hari indege, hari amabombe, hari imyitozo. Uretse nayo hari izindi ntwaro Ubwongereza bwagiye buha Ukraine burimo za misile zigezweho, hari ibifaru byatanzwe n'Ubudage, hari n'ibindi bihugu biri muri OTAN nyine byagiye bitanga kuri Ukraine, ariko ntago byaciye intege cyane Uburusiya. N'ubundi ubona ko Uburusiya bwakomeje guhagarara ku duce bwafashe, ndetse ku buryo bigora cyane ingabo za Ukraine kubatsimbura hamwe na hamwe aho bagiye bafata. Rero aravuga ati Amerika nimba hisemo iyo nzira, ubwo Uburusiya nabwo byanga byakunda bugomba gushaka uburyo burasa ku bubiko izo cluster bombs zizaba zagiyemo. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho ni iki? Ni akazi k'ubutasi. Abatasi b'Abarusiya bagomba kumenya ngo izi ntwaro Amerika izanye zigiye kubikwa hehe. Ubwo abatasi nabo ba Ukraine bagomba kumenya ngo Uburusiya bufite aya makuru, bagahisha izo ntwaro ku buryo batazazibona. Wavuga yuko
izi ntwaro nyine nk'uko ari Amerika ari OTAN babivuga ndetse na Ukraine uko ivuga ko ari intwaro zishobora kugira icyo zihindura ku rugamba, no gutegereza tukareba aho biza kwerekera. Ku kijyanye nuko se ngo Uburusiya bwiteguye gusenya ububiko bw'izi cluster bombe ngo niziramuka zigeze muri Ukraine, ibyo byo biteye bite? Urumva iryo ni isesengura ry'uriya mu nyamakuru mugenzi wacu uri mu Burusiya, ariko nyine ni ukuvuga nimba Uburusiya buhanganye n'umwanzi Ukraine, abanya-Ukraine ntibatwumve nabi, ntabwo dushyigikiye Uburusiya, ahubwo ni ukuvuga ku makuru aba ahari. Uburusiya nabwo byanga byakunda bugomba gushakisha indi turufu cyangwa bugomba gushakisha indi ntwaro, swati intwaro iruta ziriya cluster bombs, kuko Uburusiya twagiye tubona ko bukoresha indege zitagira abapilote mu kurasa kuri Ukraine, ndetse bugakoresha na misile zirasirwa kure, ariko bavuga yuko intwaro Uburusiya bukoresha ari intwaro ziri conventionnel, ari intwaro zemewe zemeranyijweho, zitari ku rwego ruhambaye. Bakavuga rero ko Uburusiya bubitse ahubwo intwaro zindi zikomeye, ubwo nabwo bushobora gufata ikindi cyemezo bukaba bwazikoresha. Mu by'ukuri mu magambo make twategereza icyo igihe Ukraine yakoresha izi ntwaro, n'ubundi tuzabibwira abadukurikira, hanyuma turebe na reaction Uburusiya buzakora icyo gihe. Ariko ubwo icyo uriya mugenzi wacu yavugaga cya mbere ni ukureba ko Uburusiya bwakwirwanaho burasa cyangwa butwika izo ntwaro aho zaba zibitse kugira ngo zitazakoreshwa ku ngabo zabwo ziri muri Ukraine. Tugana ku musozo, hari abavuga ko Uburusiya n'ubundi bwabutsinze intambara, ibisigaye ari propaganda zo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, ariko no kuba Amerika yafashe umwanzuro wagawe cyangwa se abenshi bitandukanyije nabo wo kohereza izi cluster bombe hara muri Ukraine, bakavuga ko ari ikimenyetso kigaragaza kuko Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifitanye ubufatanye muri iyi ntambara yo muri Ukraine bari kurwana n'Uburusiya batsinzwe. Abavuga ibyo uremeranya nabo cyane ntabwo wemeranya nabo? Kuri uru rwego intambara imaze iminsi igera kuri 500, ntabwo ushobora kuvuga yuko uru ruhande rwatsinze cyangwa rwatsinzwe. Gusa Uburusiya bwari bufite objectif kuri Ukraine, cyane cyane hari bwavugaga ko bushobora gukuraho ubutegetsi bugashyiraho undi muntu. Ibyo ntibyakunze, ndetse aho bwari bugeze bwasubiye inyuma, bushyira imbaraga cyane mu gace ka Donbass, ni ukuvuga mu mijyi ya Luhansk na Donetsk. Icyo gihe rero umuntu ashobora kubona ko Uburusiya bwabashije gutsinda ingamba zimwe na zimwe, cyane ko bugifite igice cy'ubutaka bwafashe cya Ukraine. Hari Crimea bwayifashe muri 2014, n'ubu urayifite. Hari Donbass urayifite. Ingabo za Ukraine ziherutse gutera ibitera ahitwa Bakhmut. Donbass ni hari za Luhansk na Donetsk. Ingabo za Ukraine zigerageza gusubiza inyuma Uburusiya, ariko bikagorana. Ejo no kuvuga ku wa gatandatu nibwo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasohoye video ari ku karwa kitwa Akinzoka, ku karwa k'inzoka. Ako karwa k'inzoka gateye gate? Nakarwa gatoya gafite hegitari 45. Aho hantu rero intambara igitangira, Uburusiya bwazanye ubwato bw'intambara n'abasirikare. Umusirikare umwe w'Uburusiya asaba abasirikare ba Ukraine kumanika amaboko. Umusirikare wa Ukraine amubwira amutuka cyane ati gikuzimu, yanga kumanika amaboko nyine. Ko barabwira ati kugira ngo hadapfa abantu benshi muri mwe, ni mumanika amaboko muze nyine aho hantu tuhashyira ibendera ry'Uburusiya tuhafate. Abasirikare barabyanga, baraharwanira, ariko biza kurangira Uburusiya buhafashe.
nyuma mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize ingabo za Ukraine ziraharwana nanone zirahasubirana. Ubwo rero bahashyira n'urwibutso Perezida Zelensky yari yahagiye mu rwego rwo kwibuka, ariko avuga ati aha hantu ijambo yavugiye ati aha hantu ni ikimenyetso cy'uko tuzasubirana ubutaka Uburusiya bwatwaye. Donc ni agace ka Ukraine ifata nk'ari agace k'intsinzi ku Burusiya, ariko ko ni agace Uburusiya Ukraine yatsindiye. Ubwo twavuga kuri bya bindi byo kuvanga ese ninde watsinze cyangwa ninde watsinzwe. Rero urugamba ruracyahari, Ukraine iracyafite ubushake cyangwa ubushobozi mu bya gisirikare bwo gutera ibitero byo kwisubiza ubutaka Uburusiya bwafashe. Uburusiya nabwo buracyafite ingabo nyinshi cyane zitagiye ku rugamba cyangwa se n'iziri ku rugamba zitaramanika amaboko. Mu by'ukuri nubwo twavuga yuko Uburusiya hari pourcentage runaka y'ibikorwa byabwo bwashaka gukora muri Ukraine bwagezeho, ariko ntago bwakuyeho ubutegetsi kandi bwavugaga ko bizakorwa mu gihe gitoya. Ukraine nayo yari yavugaga yuko Uburusiya budashobora gufata igihugu kugira resistance. Gusa Ukraine ifashwa n'ibindi bihugu bikomeye, twavugaga OTAN, twavugaga Amerika, twavuga support yahawe mu by'imbunda, mu by'abavolontaire bava ahantu hatandukanye baje kurwanya Uburusiya. Ariko still ibihano byagiye bifatirwa Uburusiya bifashwe na Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti zayo, ariko Uburusiya buracyahari, buracyakomeye. So rero kuri uru rwego tuvuze ngo kanaka yaratsinze, intambara twaba tuyirangije kandi intambara itararangira. Gusa haba hariho n'urwego rw'imishyikirano, kuko hari ibyageragejwe bimwe birakunda, bahererekanya imfungwa, ubundi Ukraine yemera gukoresha icyambu cya Odessa ikohereza ibijyanye n'ingano mu bindi bihugu. Nk'ejo hari igitero cyakozwe gihitana abantu 8 mu mujyi wa Rimani, ndetse gikomeretsa abandi 13. Urebye rero ku rwego intambara imezeho muri Ukraine, ntabwo wavuga ngo kanaka yaratsinze cyangwa uriya yaratsinzwe. Ibintu byose biracyahari, biracyashoboka. Umunsi Uburusiya bwamanitse amaboko, uretse ko mbona bigoye, tuzabibwira abadukurikira. Umunsi Ukraine nayo yavuze iti turayamanitse, nabwo tuzabibwira abadukurikira. Kandi n'igihe hazaba habayeho ibiganiro bakavuga bati intambara reka tuyisoze mu bwumvikane, ibyangiritse tuvugana uburyo bizasanwa, nabyo tuzabibwira abadukurikira. Yego, reka tugushimire cyane Bwana Ange kuba ufashe umwanya wawe ukaduha kuri aya makuru yo mu Burusiya. Turagushimiye. Nanjye ndabashimiye, ariko nibutsa abantu badukurikira ko ibyo umuntu aba yavuze ni ukuganira ku makuru aba ahari. Urumva turavuga amatangazo aba yasohotse, turavuga ku byemezo biba byafashwe, ni ibintu biba bihari, ntabwo ari amakuru yo guhimba. Ibindi by'ibitekerezo umuntu ashobora gutanga ni nk'uko n'undi yabyumva ukundi. Turabasaba kujya ku biganiro byacu bakajya batanga komenti, bagatanga ibitekerezo. Wenda hari naho umuntu akora ikosa, nko mu kiganiro gishize cya Ukraine twakozemo ikosa ku Perezida Zelensky yasimbuye, ariko mu bitekerezo tubona mugenzi wacu ubikurikira yadukosoye. Ubwo rero nabyo twaramushimiye cyane rwose, aho uri hose rwose. Abantu nk'abo baba bakenewe n'ingirakamaro, twakwishimiye. Nicyo rero nasoza mbwira abantu badukurikira batange ibitekerezo, basharinga ibiganiro byacu, bakore subscribe ndetse bakore like na ntago abantu twese twumvikane ibintu kimwe genda byumva kuriya nibyo byubatse isi, ibitekerezo bitandukanye nibyo byubaka isi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Ange. Reka dushimire n'abadukurikiye ndetse n'abakomeje kuduha umusanzu. Nkuko Ange bivuze, turabasaba rwose kudukorera share, cyane cyane mukanda subscribe, kandi nanone munakora comment. Hanyuma rero reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ngiye mwumvaga kuri inyuma ya kamera kuri micro ndi Placide Nyinshuti.